गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीत शुभम देबनाथ हाणें पारंपारीक योगा खेळांत गोंया खातीर भांगरा पदक जिखलें. नव्यान आस्पावन घेतिल्ल्या ह्या पारंपारीक योगा खातीर जायते तरणाटे फुडें सरतात. त्याच बरोबर तांकां बरे मार्गदर्शनाची गरज आसा अशी प्रतिक्रिया पारंपारीक योगाच्या खेळगड्यांनी उक्तायली. फिफ्थाच्यान योगा प्रॅक्टीस करता तेन्ना आमचे स्कुलान शिकयताली पी टिचर आसताली ते शिकयताले आमकां. तेन्ना त्या टायमार आमकां कोचीस अवेलेबल नासले. टील 10th स्टँडर्ड हांवें नॅशनल केला. मागीर कोरोनाचे गॅप पडले आनी प्रॅक्टीस गेले. पण तरी 2-3 वर्साचे गॅप पडले. परत योगासनाचे फिल्डान येले. परत प्रॅक्टीस स्टार्ट केले आनी प्रॅक्टीस करून करून पार्टिसिपेशन करून करून हांगा नॅशनल गेमान हांव पार्टिसिपेट करता. I am a state level gold medalist in Yogasan and a national athlete. First of all, I am very honored to represent our Goa state in Yogasan and as we can talk here that competitions are getting more serious and more athletes are coming up in Yogasan because there is more support as compared to few years back. There was no support in Yogasan and all. This Yogasan was underrated. Now also still some people thinks that Yogasan is just for normal exercises, pranayams and all, but yoga is a very deep topic. If you will dive in, you will just get in and in. There is no end to it. But each and everyone, I would like to say that each and every athlete, each and everyone, maybe a male, female, student or a office person, they should try doing yoga at least हाफ एन आवर. करके मेरा परफॉर्मेंस इतने सालों का मेरा ब्रेक था, तो बाद में मेरे 1 महीने के कैंप में मेरा वो सब कुछ कवर हो चुका है. अगर मैं करते रहूँगा तो बाद में मैं अलग लेवल पे आ सकता हूँ करके. सर मैंने आज तक मेरे टोटल 2 नेशनल्स किए और ये मेरा 3rd नेशनल है गोवा को रिप्रेजेंट. और बाद में गोवा में होम ग्राउंड है और बाद में मैंने गोवा का मेरा 3rd नेशनल.